Irisa Singh Ahanmokta Ikukno Kurumjiri, Masisu Mayam Gidamak Yamna Kanarba, government job opportunity ki update ama in Pudun Luxury, Mayamna Quadigi Yamna Pamnarba, Sahiki Adagi Mayamna, RRB NTPC ki job Chekaram Kanda Laktinu Habido Mayam, and the 2024 the Magi vacancy La Aniko, RRB Railway Recruitment Board Naloba, NTPC ki full form the non-technical popular category Savinico, Hariba job C 10 pass. की थबक ती नते 12 पास अमदी ग्रेजुएशन की पोस्ट वैकेंसी निको हाइरो जो वैकेंसी एसे बोथ मेल एंड फीमेल अनिमक अप्लाई तो यागनिको मागी A to Z एक्सप्लेनेशन मैम थबक से हजिक लाक्ट्री अदुबु प्रिपरेशन तौनबगी दमकता करी करी मथौक ताय करम करम हेन फोकस पीनी करी करी सब्जेक्ट हंगी हाबदो मैम ऑल डिटेल्स खंगनबगी दमकता आइन वीडियो से सेमजरकपनी हंदक सही लाकदर थबकनी अदुना मैम फजना खंगमिनासिको वीडियो से फुल हिंग रेलवे की NTPC की apply to niba kindia khudimak phasani yengbiyo ko hariba railway ki NTPC ki job asi salary su yamna chawba thabak chu dum nungai ba post vacancy ngatani ko side yariba thabak khudimak interview ambu yawde ko do english khara sonjaba satra ki ju yam nungai ba post odin himaram di railway ki NTPC ki thabak sida graduation pass ki 12 pass ki thabak kauriba mayam sida english ki subject ki paper ambu yawde ko sida hangiba maths ju maths asengmadi atai government job sing dadi arithmetic amadi advanced haiba section ani hangmani ko aduga railway ki NTPC ki exam si dadi arithmetic khatani ko advanced yaude aduna mayam maths ta ju advanced ki saru haina daba english haina daba isenlaw sing ju yamna opportunity oiraga daba job vacancy ni ko duga job vacancy ju NTPC na ko job vacancy je SSC de ju yam hena wangna ko ko vacancy ju mayam korokani aduga thabak su nungai ba salary si chawba thabak odini ko magi criteria eligibility criteria jing mayam do loi khangan jarage mayam railway ki ju SSC ki ju all government jobs ingi complete maths ki coaching class YouTube channel anouba free exam coaching manipuri da su taw hawrani ko equipment sing mayam chen kre equipment sing asi loina readily set up tawro matung da mayam coaching class sing tawrani ko aduga mayam live interaction ju YouTube channel anouba da sinna ba tawribani ko mayam live interaction ju matam chana mayam yauminasi aduga job ki information sing kamai ka karim subject mayam focus piraga exam se crack to we agani have the mayam punna tana minasi mayam na kari subject so like have the mayam punna khangdok minasi ko railway ki NTPC ki selection process ahan bada computer based test to gani ko multiple choice question ni english ki paper yawi ko ani suba stage ju computer based test ni tier 1 tier 2 lagani ko silor matung da typing test lagani ko typing test lor matung da medical examination amadi document verification tawani ko process se yame adubu interview di am yawdi ko sigi process da aduga magi railway recruitment board RRB na loriba job vacancy asi di yawriba post vacancy masing asi yami ko junior clerk kam typist account clerk kam typist sida typing di loin changani ko sigi thabak se mya kamuta typing di changani adubu typing speed ti kaso yambo oi roi ko mya trains clerk commercial clerk kam ticket clerk traffic assistant goods guard post vacancy is in ngai ba nga to dini ko senior clerk kam typist na singba senior timekeeper commercial apprentice station master na singba asida job vacancy sing sigi kari hen ba requirement kari changani have the so loina hajrake magi exam sigi syllabus exam pattern kamain to gani have the su khangan jagi ko duga magi official website chi indianrailways.gov.in the official website oi ko ma magi tier 1 have tare CBT 1 computer based test ki ahan ba paper asi 100 mark ki ogani ko 100 question ogani question mamna 1 mark ki to gani negative marking ji 1/3 ogani ko matam 90 minutes pi gani sida general awareness ta 40 question hangani 40 marks ki to gani maths ta 30 question hangani 30 marks ki to gani general intelligence amadi reasoning da 30 question hangani 30 marks ki to gani aduga person with disability have tare person with disability ki onadi 120 minutes pi gani ko extra 30 minutes pi gani mayam na any job ki preparation to bataragadi TESTBOOK have app se download to view TESTBOOk have app sida mayam na government job ki previous question aduga mock test ki through the chapter wise section wise loina sida mock test ki through the loina thaba yagani ko aduga previous question sing che PDF ki format ju download to yagani TESTBOOk ki yearly pass pro se hoji rupees 351 da lairi ko mayam na TESTBOOk yearly pass pro je laiba matam da apply ka banda sangaga T2 hema ba coach sena biu 12% ki maximum discount fangani ko limited period ki sale ni aduna mayam video si yengbir isal now sing na TESTBOOk yearly pass pro laidri bo orgadi sahi amagi TESTBOOk yearly pass pro license bi horo offer lining ai jida aduga RRB NTPC ki
tier 1 se clear to matung da tier 2 lakani ko tier 2 sina siju kaishu am khera banati ko mark scheme khara semdok ba khatani general awareness hangani general awareness da gk ji da 50 question hangani 50 marks kari tawani matam jo 90 minutes tingo total je maths ki 35 question hangani 35 marks ogini ko aduga general intelligence amadi reasoning gi su 35 question hangani 35 marks kari tawani ko aduga negative marking je 1/3 ni chamani ko aduga question ama lan mada -1/3 mark kak tini ko aduga question je koina khangdre hena torom da batara ga di mark ambo ko oi ko aduga magi post vacancy lairibe sing asigi pay scale je hajrake junior clerk kam typist na pay level 2 ni ko account clerk kam typist pay level 2 ni junior timekeeper je pay level 2 ni pay level 2 oiribe sing se 12 pass ki thabang na toidi ni ko trains clerk ji jo pay level 2 ni commercial clerk kam typist tip kam tikle clerk je na pay level 3 ni traffic assistant je na pay level 4 ni ko aduga skill test sang basing ha tare sigi thabok khudimak amalone skill test sangi ko skill test se sangi je typing test ni typing test se 30 word per minute ngam gadam ni ko aduga mayam si traffic assistant ha ba pay level 4 or ba thabak asidi computer based aptitude test ma tonga na changani ko si changba po se makhal ani khatane computer based aptitude test yori je adu mayam asigi aptitude test se ngam moidobo orgadi typing test tang changba thabak sing ji mayam khan bi ai ko akomba thabak clerk ki thabak atani ko nongai ba magi typing test skill test ari je 30 word per minute english tang ngam gadam ni ko natraga na hindi da hare ado mayam gi kwai nongai ba di english to oidini ko 30 word per minute ngam bada dum oidini aduga goods guard ki pay level 5 ni senior commercial com ticket clerk su pay level 5 ni ko senior clerk com typist su pay level 5 ni typing test katani sangi ji aduga senior timekeeper jo pay level 5 ni commercial apprentice na pay level 6 ni station master jo pay level 6 ni ko graduation post na to oidini pay level 5 6 orije aduga magi station master hariba kwaidigi chawbo post di computer based aptitude test sangani ko aduga vacancy ju sidi kwaidigi chawbo post obegi vacancy ju mayam dagi sina wat toini ko ado atai paper sing asidi atai thabak sing asidi typing test sangba yawi sangdaba thabak ju yawi ko asi sing ji mayam screenshot losin bi horo aduga mayam preparation to boda ju yam kanar kani ko age limit asi 18 years tena 30 years po ogani ko 12 level gi job singi oina graduate level gi job na 18 tena 33 years po ogani minimum age cd 18 years uba candidate ogadawni ko ado age relaxation si schedule class amadi schedule tribe ko oina 5 years ki relaxation pigani obc ko oina 3 years relaxation pigani ko person with disability amadi ex servicemen singi jo loina relaxation chong loina phangani ko aduga magi form fill up ki fee asi general amadi obc ko oina 500 rupees ogani AC ST ex serviceman female amadi minorities EVC category da belong to ba candidate singina rupees 250 ogani ko akoina exam je tharaba matungda refund loi lakani ko akoina form fill up tawriba paisa se OBC amadi general go na rupees 400 refund tarokani akoina form thajin mada sinagiba bank account do adugi account da refund lakadabni ko aduga AC ST ex serviceman female amadi minorities candidate singi onadi isa na form thajin mada sinagiba account da exam thalor matungda rupees 250 je chapchana full refund lakani ko aduna mayam form je thajin matamda commuter center thajin ba natraga atoma hom thajin ma taraga su koina isagi account da paisa yaw do taraga su account da hana paisa kapsel laga form payment to basi isagi bank account sinarga to biyo ko maramdi refund lakpasi isagi koina form payment to buda sinagi account da dum refund laktoini na atop haidi atopna thajin grade aduga khangda bida laigradi refund do isa da lakta bida mingon da chaki dini ko aduna sigi information je mayam channel se bu yeng ba isin lausing hadi thabak thagada ba isin lausing da ju knowledge se share to na widam ta channel se bu mayam na thabak thagada ba isin lausing da share to biu aduga anouba youtube channel sida mayam live interaction si ngasi sinjagani ko horen nungdang 9 pm da mayam live interaction to bujage youtube ta live thajage ko aduga kamai na thabak sing asi honagani kari subject ta preparation dogani maths haige haba taragedi karama topic tan hena focus piraga subject mayam maths ta hangiba chapter mayam maths hairamdaba isin law oraga ju chapter mayam je chapter amani tang hairaga method amani tang hairaga loina hotpe yarakani ko ayamba chapter loina hot yadoni adugi discussion do mayam punna tominasi aduga mayam punna chokhat minaba yanabagi damakta platform ama tawsabani youtube ta mayam na support abiyu mayam anouba
ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯐꯪꯍꯟꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ NTPCꯒꯤ ꯖꯣꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯖꯤꯟꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ